Hello guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza cyane. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ibintu birashyushye muri football, ibintu birashyushye muri transfer i Burayi. Amakuru agezweho, Cristiano Ronaldo ni umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo w'umunyaportugal imyaka 36 akaba agarutse Old Trafford nyuma y'imyaka 13 ahavuye akerekeza mu ikipe ya Real Madrid ubwo yagendaga muri 2009 murabyibuka. Uyu musore rero akaba birimo kuvugwa cyangwa se havuzwe byinshi mbere yuko yerekeza mu ikipe ya Manchester United. Ni umusore w'ikipe ya Juventus yaramazemo imyaka igera kuri 3, akaba yaramaze kubakinira sezo 3. Cristiano Ronaldo akaba agiye kugurwa miliyoni 12 zose z'amapaundi ni 800 ku myaka 36 nyine nkuko nakomeje mbikubwira. Uyu mugabo ku munsi w'ejo ndetse no mu gitondo byari byamaze kuvugwa ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Manchester City, ndetse byanavuga ko Jorge Mendes nk'umu agent uhagarariye uyu musore yari Paris mu Faransa kuyaganire n'abantu bo muri iriya famille ifite Manchester City. Akaba arimo ba Khardouni Al Mubarak nyine basanzwe bareberera iriya kipe ya Manchester City. Hanyuma rero bikaba byavuga ko nyine aba bagabo bombi bahuriye i Paris kugira ngo baganire kuri Cristiano Ronaldo uko yakwerekeza mu ikipe ya Manchester City. Ibi ngibi byababaje abafana benshi b'ikipe ya Manchester United, bibabaza aba legendaire barimo Wayne Rooney utatinye rwose no kubigaragaza avuga ko bimubabaje cyane kuba Cristiano Ronaldo ahisemo kujya mu mukeba Manchester City. Hanyuma ariko mu kanya gato cyane ku isaha y'isa 11 gutyo saa 12 nibwo ibintu bije guhinduka, aho bije kurangira ikipe ya Manchester City ivuye muri iyi deal. Uwitwa Cristiano Ronaldo yari yamaze gusezera ikipe ya Manchester, yari yamaze gusezera ikipe ya Juventus, ariko yari yahise anafata jet privé ye yerekeza mu gihugu cya Portugal iwabo i Madeira. Abantu bakibaza bati se uyu musore arasinya he, kuko ubwo yavaga mu gihugu cy'Ubutaliyani amaze gusezera abagenzi bo mu myitozo byavuzwe ko afashe indege, ariko ntabwo bazi ngo ari burandinge hehe kuko bari bataramenya na destination ye aho iyo ndege igiye kumujyana. Gusa Cristiano yahisemo kwerekeza iwabo i Madeira muri Portugal. Mu masaha yakurikiraho Cristiano Ronaldo yaje guhita bigaragara cyangwa se ikipe ya Manchester United ibinyujije kuri Twitter yayo ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zayo yaje guhita ishyiraho ifoto ya Cristiano Ronaldo yandikaho ngo welcome home Cristiano. Ibi ngibi byari bivuze iki? Byari bivuze ko Manchester United ikonfirmye ko Cristiano Ronaldo ari umukinnyi wayo bidasubirwaho bamaze kumvikana. Ibi rero bikaba n'ubundi ari byo byagiye bitangazwe n'ibitangazamakuru bitandukanye hariya mu Bwongereza nka za Sky Sport n'ibindi, bitangaza ko no mugabo rwose birangiye amaze gusinyira cyangwa se kumvikana na Manchester United. Igisigaye ari uko hakorwa medical, hagakorwa n'ibindi bitandukanye, uyu musore akaba yasinyira Manchester United. Cristiano Ronaldo ni umusore wageze muri Manchester United muri 2003-2004 ahava 2009, ni imyaka 6 yahamaze. Uyu musore akaba yaratsindiye Manchester United ibitego 118 mu mikino 292. Hanyuma yahatwariye n'ibikombe bitandukanye. Muziko yahatwariye Premier League 3, atwara Champions League 1, League Cup 2, atwara FA Cup 1, atwara ndetse n'igikombe cy'Iskema Club, utibagiwe na Community Shield ubwo uyu mugabo yatozwaga na Sir Alex Chapman Ferguson. Hanyuma rero ubu ngubu Cristiano Ronaldo nyine akaba ari umukinnyi wa Manchester United. Bikaba bivuga ko bishobora ko byagizwemo uruhare rukomeye n'abaregenderi bino equipe ndetse n'uno musore witwa Bruno Fernandes, akaba ari umusore n'ubundi w'umunyaportugal ukina muri Manchester United. Cristiano Ronaldo yaramaze imyaka 3 muri Juventus, akaba yarayitsindiye ibitego 81 muri Serie A, muri shampiyona y'Abataliyani.
afite rero uduhigo dutandukanye, yakoze byinshi, afite Ballon d'Or 5, ibingibi byo murabizi. Ya mbere yitwaye muri 2008 ari kumwe na Manchester United, atwara 2013 ari kumwe na Real Madrid, atwara 2014, 2016 ndetse n'iya 2017. Afite Champions League 5 arimo yatwaranye na Manchester United 2008 ndetse n'enye yatwaranye na Real Madrid 2014, 2016, 2017 na 2018. Yatwaye ibikombe birindwi bya shampiyona muri ligue cyangwa se muri shampiyona eshatu zitandukanye, 2007, 2008, 2009 zose zitwaranye na Manchester United, 2012 na 2017 azitwarana na Real Madrid, 2019 ndetse na 2020 azitwarana na Juventus. Akaba ari umusore watwaye Euro ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Portugal, akaba amaze gutwara muri club ibikombe 32 byose, akaba kandi ari muri club ndetse na n'ikipe y'igihugu afite ibikombe 32, no kuvuga ngo ni ibikombe 30 mu ma club ndetse n'ibikombe 2 mu ikipe y'igihugu ya Portugal, harimo Euro ndetse na UEFA Nations League. Harimo rero mu bikombe yatwaye akaba yarabitwaranye na Sporting Club de Portugal cyangwa se Sporting Lisbon, harimo ibikombe yatwaranye na Manchester United, ikipe ya Real Madrid ndetse na Juventus. Uyu musore akaba ari all time top scorer wa Champions League, akaba afite ibitego 134, hanyuma mu mikino 176. Ikindi kandi nuko anganya na Ardayi umunya Iran mu gutsinda ibitego byinshi muri international cyangwa se mu ikipe y'igihugu, ibitego 114. Hanyuma ikindi kandi nuko ari all time top scorer w'umupira w'amaguru, niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru kuva wabaho, ibitego birenga 780. Uwo nguwo rero ni Cristiano Ronaldo, akaba ari umusore w'umunya Portugal wamaze gusinyira ikipe ya Manchester United. Ubwo rero ikipe ya Manchester City yo bikaba birangiye bivuyemo. Indi nkuru dusorezaho ni inkuru y'umusore witwa Benjamin Mendy. Uyu musore ukomoka muri Senegal ariko ufite passport y'Abafaransa, akaba yamaze gutabwa muri yombi cyangwa se akaba kugeza ubu ngubu afunze. Benjamin Mendy arazira iki? Ni umusore ukinira ikipe ya Manchester City, muribuka ko yamuguze mu ikipe ya Monaco pound asaga $52,000. Uyu musore rero bikaba bivugwa ko yafashe ku ngufu cyangwa se ari gushinjwa gufata ku ngufu abantu batandukanye. Ni umusore uri gushinjwa ibirego 5 ashinjwa, harimo ibirego 4 byo gufata ku ngufu ndetse n'ikirego kimwe cyo guhohotera cyangwa se kihohotera rishingiye ku gitsina nk'uko polisi ya hariya ahitwa Cheshire yabitangaje. Uyu musore rero akaba yaramaze gufungwa, uyu munsi akaba aribwo yitabye urukiko, ntago turamenya ngo ni iki cyavuyemo, ariko uyu musore akaba uyu munsi yitabye urukiko kugira ngo yumve ibyo aregwa hanyuma atangire kuburana. Ikipe ya Manchester City ikaba yahise itangaza ko yamaze kuba imuhagarika by'agateganyo mu gihe akirimo kuburana. Umusore rero w'umufaransa w'imyaka 27 y'amavuko, akaba ari umusore ikipe ya Manchester City nkuko nabikubwiye yari yakuye mu ikipe ya Monaco. Murabyibuka yarari muri ikipe ya Monaco yaba Kylian Mbappe, ba Timothée Bakayoko, abasore nk'aba Sidibe n'abandi batandukanye. Ya Monaco yageraga muri kimwe cya kabiri muri Champions League ndetse igatwara na Ligue 1. Uyu rero akaba yaravuye muri Monaco 2017 aza muri Manchester City, akaba yaragiye yokamwa n'imvune ku buryo rwose nta n'ikintu wavuga ko yigize afasha ikipe ya Manchester City, akaba yamaze kuba rero atabwa muri yombi. Ngibyo rero nayo makuru agezweho cyangwa se arimo kuvugwa i Burayi aka kanya. Reka nizere ko mukomeza kumera neza kandi mukomeza kwirinda COVID-19.